Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zdrava hrana. Danas ćemo malo govoriti o koprivi. Kopriva sadrži bjelančevine i masti, a od minerala kalcij, fosfor, željezo, magnezij, vitamine C, A, B2, B5, K, beta-karoten i tanin. Kopriva je najbolja biljka za čišćenje i poboljšavanje krvi. Pozitivno djeluje na gušteraču i pomaže snižavanju šećera u krvi. Ublažava upale urinarnog trakta i stimulira rad crijeva. Uz to se koristi kod prevencije nastanka bubrežnih kamenaca, pročišćava krv, sprječava opadanje kose, regulira probavu, djeluje umirujuće, zaustavlja krvarenja i jača imunitet. Čaj od koprive za zdravlje. Čaj od koprive odličan je za čišćenje organizma. Daje sjaj koži, rješava problem s aknama i kožnim oboljenjima. U biljnoj medicini čaj od koprive se koristi za bolesti jetre i žuči, za poremećaj sna, grčeve u trbuhu, čireve, bolesti pluća i drugo. Čaj se pije oko 4 tjedna. Možete piti šalicu čaja od koprive svaki dan radi prevencije, a blagotvoran je kod virusnih i bakterijskih infekcija. Kako pripremiti čaj? Ako pripremate čaj od svježe ubrane koprive, tada usitnite oko 50 grama listova i kuhajte ih 15 minuta u litri vode. Ostavite da odstoji 8 sati, nakon toga ga slobodno konzumirajte. Ako pak sušite koprivu, pripremajte kao i svaki drugi prirodni čaj. U kipuću vodu stavite sušenu koprivu i ostavite 10 do 15 minuta.